ja sam ranije pomenuo nekoliko emisija da je problem kod tumačenja istorije, tačnije istorije koju živimo, to što smo direktno pogođeni sa njom, pa je obojena različitim emocionalnim karakterima, ali imamo neke stvari koje su živele pre nas, po svojoj prilici će nas i zaživjeti, međutim, postoji tendencija da se boje promene, možda baš zbog delovanja nekih od nas. I uvek ostaje to pitanje Kosova i Metohije, sada je opet aktualizovano, onda se skrajne po potrebi, mislim, znamo kako to ide. Kako sada gledaš prvo kroz medijski narativ Kosova i Metohiju, da li je ono jedan spin sa gubitka celokupne Srbije ili je možda skupljanje poena na pitanju gde više niko ništa ne gubi? Ovako, na to pitanje mogu da odgovorim iz dva aspekta. Jedan aspekt je taj koji sam opisao u onome članku koji si ti spomenuo na portalu pravda.rs, gde sam govorio o transformaciji vlasništva javnih preduzeća. Nekako pukim slučajem podudarilo se da je u javnost priča o transformaciji vlasništva pošte, da se podudarila sa onom halabukom koja se dešavala oko Aljbina Kurtija i kao nekog sukoba sa šiptarima, gde je vojska podigla borbenu gotovost na najviši nivo. Jako meni smešan taj izraz gotovost, a to mogu i da objasnim zašto. To nije srpska reč. Gotovost je iz ruskog jezika preuzeta. Pričali smo da i o tome, da ima u suštini samo jedan visoki nivo borbene gotovosti i to je to. Ovde je bilo ono... Borbene spremnosti, ja ne znam zašto se govori borbena gotovost. Mi tako ne govorimo. To je preuzeto iz ruskog jezika tamo pre 48. godine kada su ovde bili ruski instruktori. Recimo, reč, zašto se kaže bojeva municija? To se zove bajevoj na ruskom i od toga je preuzeto. Mi bi rekli ili borbena municija, ili prava municija, ili oštra municija. Nekad se to zvalo oštra municija. Ima ćorav metak i ima oštri metak. To je, tako se govorilo nekad. Gotovo se verovatno koristi zbog toga što je u dijalektici za pola stepena topliji od spremnosti. I onda zvuči još ozbiljnije. Ako smo bili spremni, ako je bila borbena spremnost, a sada je gotovost, znači da su opasači još jače pritegnuti za jednu ulicu. Moguće, ali kažem, to je preuzeto isključivo iz ruskog jezika. Sada se vratim na ono što sam rekao, kako ja to sa dva aspekta gledam. Znači, huka halabuka sa ovim šiptarima i njihovim Kurtijem i Murtijem, ko zna kojim tamo sve, Kurte i Murte, digla se i borbena gotovost i kao, ne znam, privučena je raketna artiljerija, tamo, ne znam, višecevni bacači na granicu sa Kosovom, sad svi misle samo što rat nije buknuo, a dok se halabuka dešava, lisice meso jedu, baš u to doba je doneta ta odluka o privatizaciji, zapravo transformaciji vlasništva pošte. Možda to nema jedno s drugim veze, ali ranije je slično bilo da kad god se dižu halabuke tamo oko šiptara, da se dešava nešto oko našeg novčanika i naše imovine. To je jedno. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je taj da i dete može da shvati ko kontroliše i jednu i drugu stranu, i šiptare i Srbiju, apsolutno, s tim što šiptare možda kontrolišu i više nego Srbiju, jer je ta tvorevina, taj provizorijum zvani država Kosovo, potpuno finansijski zavisna od Zapada, potpuno je neodrživa u finansijskom smislu i do sada je od proglašenja nezavisnosti valjda tamo upućeno nekih 40-50 milijardi dolara da bi taj provizorijum preživljavao. Tamo nema privrede, nema ničega, bukvalno. Tamo šiptar kad napuni 15 godina uzima ruksak i odlazi nekuda. Samo ću te zaustaviti na sekund, pošto si rekao proizvod Zapada, više puta si davao različit narativ od većine ljudi sa kojima sam razgovarao. Kada govorimo o tom geopolitičkom, geostrateškom i geoinstitucionalnom delovanju, da li je uopšte pravilno koristiti termin istog Zapada? Da li postoji u tom narativu? U tom narativu je teško tako nešto više koristiti zbog toga što je to terminologija hladnog rata. Stvari su se potpuno izmenile,
praktično ta, kako bi se engleski reklo, boundary line, granična linija između istoka i zapada, ona je praktično nestala, zato što on se i sam zapad uselio u, da je nazovemo, najistočniju zemlju nekadašnjeg istočnog bloka, to jest u Rusiju, današnju Rosijsku federaciju, kako se ona ispravno zove, gde je naravno prodrla i zapadna ta pseudo subkultura, kako da je nazovem, jer to kulturom ne mogu da nazivam, jer to je sve samo nije kultura po mom mišljenju, mislim, ono se može nazivati kulturom, za mene nije. Nije bitno. Neka vrsta kulture jeste. Njima je omladina naravno time zatrovana, zatim unutar same Rusije imate vertikale moći koje su pod kontrolom Zapada, pre svega finansijska vertikala moći, Centralna banka Rusije je pod direktnom kontrolom vladara novaca, gospodara novaca. Elvira Nabiuljina je njihov eksponent tamo, to je guvernerka od Centralne banke Rusije. Ona, već sam to ja javno govorio, bez problema, ona po par puta godišnje odlazi u Banku za međunarodna poravnanja u Bazel, a ta banka je zapravo hub gospodara novca, to je takozvana majka svih centralnih banaka. Šta to hoće reći? Da je to zapravo hub iz kog se kontrolišu centralne banke država. Iz tog razloga je uveden doktrinarni princip da centralna banka mora da bude izdvojena iz države. Kao što je nekada po onom masonskom principu koji je opšte prihvaćen, država izuzeta iz crkve, odvojena crkva od države. To je jedan od kapitalnih uspeha masonske agende, da se crkva odvoji od države, što je po meni neprirodno, sad možete to svideti nekom ili ne, to je njegov problem. I to mogu da eksplikujem zašto tako mislim. I tako je i finansijski centar države, po meni možda najjača, najbitnija institucija unutar države, a to je Centralna banka, izdvojena iz državne uprave i kao deluje kao nekakav inokosni organ, nezavisni organ, što je potpuno sumanuto, priznaćeš.